Yes, twongera tubaye ikaze mwese mudukurikiye hano kuri Gicano aho tugiye kugaruka ku bushakashatsi bugaragaza ko abakinnyi bakina inyuma y'abataka aba bazwi nka nimero 10 cyangwa se playmakers aribo bagorwa cyane no kwibona mu makipe baba bagiyemo gukina bushyashya. Impamvu batubwira ko ahanini ibi biterwa n'uko abakinnyi baba bavuye mu yandi makipe kandi ayo makipe akaba aribo aba yari yubakiyeho. Ibi bintu akenshi bitinda kubakundira mu yandi makipe mashya baberekejemo, bityo bwa bwisanzure babonaga aho babarizwaga ntibube bugikunze kugeza igihe umutoza ubwo afashe iya mbere yo kubaha urufunguzo rw'imikinire akayibubakiraho nta yandi mananiza. Urugero rw'aba bakinnyi twatanga harimo nk'umutana witwa Diego Maradona. Mu by'ukuri yari umukinnyi w'umuhanga ariko ageze muri Barca biragorana. Hakaza umutaramu witwa Antoine Griezmann. Mwese muramuzi mu ikipe ya Atletico Madrid n'umukinnyi w'umuhanga, ariko yageze mu ikipe ya Barcelona biramugora. Philippe Coutinho muramuzi mu ikipe ya Liverpool aho yabicaga bigacika, ariko ageze mu ikipe ya Barcelona biramugora. Umutaramu witwa Paul Pogba muramuzi mu ikipe ya Juventus, ariko yageze mu ikipe ya Manchester United bibanza kumugora. James Rodriguez mu ikipe ya Real Madrid byaramugoye. Ricardo Kaka mu ikipe ya Real Madrid byaragoranye. Kai Havertz mu ikipe ya Arsenal. Thomas Lemar muri Atletico Madrid. John Mata mu ikipe ya Manchester United, ariko mu by'ukuri mu ikipe ya Chelsea yarabikoraga. Sebastian Veron mu ikipe ya Manchester United. Akaba ari uku rero hano byifashe muri aya makuru aba yagiye atandukanye. Wowe rero utarakanda subscribe uyikande kandi like kugira ngo tujye tubana mu breakings menshi agiye atandukanye. Turabakunda neza cyane.